Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piniatan akan aging kay ama salam kalilintan na kapipi aginawa ada karayo-rayo na bertanu na mambangi na sang kaya dunia na sampai sa akhirat. Nagi mambu pekabgakanus sa buni-bunian ana amarana usung. Nagi buso watayo pagarinyo andeng akalalayamin yurun mangudapat meng. Kukur matang nuto ko bubayaw na mamakinag nagu malaab kukur matang koro na naging kuto bubayakan aya na si Princess Nihaya. Agusto ay dulakan aya na so senudayman. Na upamana pagariakan Princess Nihaya wana di ko ketarutupan ako usulupo dinyo. Tarutup ni orona sudi kang giginawa ka isaw bansa. Nakati so request panto na ka natatang kay ni Busa Sudi sa wassalam. Di kamar
kande sarata nakaunutan nakaku pengalianakeun datua sendu deui meunang obana masrogekeun mata salam rekano